uzi ko hari umusozi ku isi abantu amamiliyoni bemera ko ariho Imana yahereye Mose amabwirizwa 10? Uyu ni umusozi Sinayi, umwe mu misozi itangaje cyane igaragara ku isi. Ikintu gitangaje cyane kurusha byose nuko uyu musozi uri mu butayu bukomeye cyane, ariko kandi aha hantu akaba atamuntu numwe ashobora kuhaba, akaba atani ikintu gishobora kuronka ubuzima muri buno butayu. Uyu munsi muri kino kiganiro mu buryo bwihuse tugiye kuvumbura aho uyu musozi wanyaho ushobora kuburi. Tugiye kumenya uko no musozi ungana nibidasanzwe bigaragara hejuru kuno musozi. Mbega turavumbura n'impamvu abantu benshi bavuga ko Mose ariho yakiriye amategeko y'Imana n'amabwirizwa yayo. Niba ushaka kuvumbura no kumenya byinshi ku musozi Sinayi, gumana nanjye muri ino video kugeza ku musozo, kuko inkuru yihishe inyuma y'uno musozi n'amabanga atavugwa birakomeye cyane. Aha ni kuri Olivier Info. Niba ari ubwa mbere uhanyuze, ibuka gukanda subscribe kugira ngo inkuru zose n'ibikomeye binyura hano bihore bigushikira umunsi ku wundi. Nikaze mu kiganiro. Umusozi benshi bita Sinayi uri mu gihugu ca Misiri mu karere kitwa Sinai Peninsula. Izina ry'uno musozi uri mu gihugu ca Misiri witwa Jebel Musa. Ibi bisigura ngo umusozi wa Mose. Uyu musozi ufise uburebure burenza metero 2285. Izi ni hafi kilometero 2.3 uvuye hasi uja hejuru. Uyu musozi uri hagati mu butayu bw'amabuye gusa, nta biti, nta mazi, nta n'ubundi buzima bw'ibindi binyabuzima bishobora kuba hano hantu. Muri kano gace ku murango habashoshe cyane ku buryo ubushuhe bushobora kurengera ikigero cya °C 40. Mwijoro harakonja ku rwego rutangaje ku buryo ubushuhe bumanuka cyane kugeza ku kigero cya °C 2. Kugira ku gasongero k'uyu musozi bigusaba kuduga amasaha ari hagati ya 2-8 mu rugendo rw'amaguru. Ariko kandi ikintu gitangaje cyane, abantu ibihumbi n'ibihumbi baduga uno musozi buri mwaka. Uyu musozi bawuduga cyane cyane mwijoro kugira ngo bashike hejuru izuba rirashe, kuko kuduga ku mutaga izuba ririko riraka ni ibintu bigoye cyane, hafi yo kudashoboka kuko ubushuhe buba bukomeye cyane. Ku gasongero kuno musozi wa Jebel Musa hari urusengero ruto cyane rw'abakristu, hakaba hari n'umusigiti w'Abisilamu. Ibi vyerekana ko uyu musozi wubahwa cyane n'amadini menshi, kuko abatandukanye mu madini bahurirako. Ibaze aho abakristu n'Abisilamu bahurira ku musozi umwe utuma bahurira ku mateka y'ikintu kimwe. Kuri uno musozi hejuru hari ibuye rinini cyane abenshi bavuga ko ariho Mose yicaye akandika amategeko n'amabwirizwa dusoma mu gitabo cyo kuvayo muri Bibiliya. Aya mategeko kandi menshi muri yo asangwa no muri Korani. Ariko kandi ikintu gituma abantu benshi bemera ko uyu musozi ari uvugwa mu nkuru zo mu mateka no muri Bibiliya nuko mu kinjana cya 4 ubwoko bukomeye cyane bw'abamonaki bwashyize ku rutonde uno musozi nk'ahantu hera cyane. Aha hejuru cyane hari n'agacaro gato kazwi cyane kitwa Monastery of Saint Catherine. Iki ni kimwe mu bibanza by'abakristu bya kera cyane bigaragara ku isi, bisigaye no mu mateka yigeze abaho mu kwizera kwa Gikristo. Nkuko Bibiliya ibivuga, icyo gihe Mose yakira amategeko, uyu musozi wariko wakumurira ukomeye cyane, hari igicu cyinshi cyane giteye ubwoba, kandi icyo gihe humvikanye n'amajwi akomeye. Abantu benshi bagumye kure cyane kubera ubwoba, batashobora kwegera ahantu ijwi ry'Imana ririko riraturuka. Ibi bintu birasigura neza uko uyu musozi umeze uno munsi. Iyo ugiye kuno musozi usanga uyu musozi uri wenyene mu butayu, kandi uyu musozi hejuru yawo hari amabuye yirabura cyane ameze nk'ayaturiwe. Ibi bivugwa muri Bibiliya, kandi ikirere cyaho kirashobora gutuma aha hantu haboneka inkuba nyinshi cyane mu gihe cy'amasaha y'ijoro. Ibi nivyo bituma abantu benshi bavuga bati aha hantu koko hashobora kuba by'ukuri ariho hantu Bibiliya yerekana neza no muri Korani. Ariko kandi ikindi kintu gitangaje cyane nuko Mose yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 muri buno butayu kuri uno musozi ukomeye cyane, atakurya atakunywa. Ibi bikaba amayobera n'igitangaza gikomeye cyane, aho abanyesiyanse bakomeye cyane badashobora kwizera no kwemera ibi bintu. Naho benshi bemera uno musozi, abashakashatsi benshi ntibarahuriza ko uno musozi wanyawo aho uherereye. Abashakashatsi n'abanyesiyanse benshi bemeza ko umusozi Sinayi wanyawo uvugwa muri Bibiliya usangwa mu gihugu cya Arabia Saudite. Uyu musozi usangwa mu gihugu cya Arabia Saudite, aho abashakashatsi benshi bemeza ko ari wo Sinayi uvugwa muri Bibiliya. Izina ryawo ni Jabal al-Rawsi.
Uyu musozi impamvu abashakashatsi bavuga ko ari uvugwa muri Bibiliya nuko bavuga ko hejuru cyane ku gasongero kawo hari amabuye yirabura kandi ameze nk'ayahiye imyaka myinshi yaheze. Kuri uno musozi mbere hari n'ibimenyetso bivugwa ko vyoba bifitaniye isano n'inkuru y'inyana ya zahabu igaragara mu bitabo vyinshi vy'amadini n'ivy'imyizerere. Kandi uyu musozi uri hafi yashobora kuba ariho Abisirayeli banyuze igihe bari bavuye muri Misiri. Ariko kandi ikibazo gikomeye cyane ni iki: aha hantu harabujijwe cyane gushikwa n'ikiremwa muntu, kandi aha hantu nta bushakashatsi bukomeye cyane bushobora koroherezwa kugira ngo bashobore kwiga kuri uno musozi uri mu gihugu cya Arabia Saudite. Iki nico gituma gushika no munsi ata muntu numwe ashobora kwemera neza ko uyu musozi uri muri Arabia Saudite ari wo musozi Sinayi uvugwa muri Bibiliya. Ibi bintu vyakomeje kuba amayobera adasanzwe, mbega abashakashatsi n'abakomeye cyane mu vya Bibiliya no muri teoloji aho bakomeza kwibaza n'uyuhe musozi Sinayi ugaragara muri Bibiliya. Ibi biracyari urujijo rukomeye cyane, akaba arico gituma ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo amakuru akomeye cyane nk'aya aramutse avumbuwe wewe ukurikira bino biganiro vyacu yabone mu bambere. Mbega hoba hari ibanga rikomeye cyane rihishwe inyuma y'ino misozi? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Niba wakunze ibikubiye muri ino video ibuka kuyisangiza abandi. Ni hano dusoreje kino kiganiro cyacu. Ukaba ushaka kumenya amakuru yihishe n'ibindi bitaravugwa, gira subscribe kugira ngo dore tubana umunsi ku wundi. Naho utaha.